US presidential election vote share lam ril ruwa a om thup maya mizo te chau kan ni bik lawa khovelin angai venani inthan ma kan soi fotrin mainstream media democrat lam thu nuai om ho te thu puan la arin tlak box selo tu tan ba thu thar dang han riat bel vak tur om chuang lawa tu pa zel din thu vele mole news kan mu ang ba khi tarlan vak tur om chuang lo voter in register aya tam vote la omna state kan tarlan FB lama mi po pumak zakarba katen information tiklauti in min la hait sak zel mai an la tang rual le ani tuntuma hian US president Trump ni tling zo lo tele in than le akai noi thil rang kan tar lang don ani he chanchin buat sai lai hian vote share chol san lailok ani awangin atling zok riat alani lova tuna vote share china president nilai Donald Trump din mun chu an niam zok lani in Joe Biden hian ne na achangani chuan Trump hi US history a president nizon thailo pangana ani ang kumsang khajakwa somko pani in thlan khan president nilai George H.W. Bush chu tla in Democrat Bill Clinton chuan ne na achanga hemi nuwa president atana thlantlin Bill Clinton George W. Bush Jr. le Barack Obama te ero in Trump ni anchel thei vekani hemi malam kumjakal ta chung khan president nilai in thlan le atling zo talo mi palian oma chungta chu George H.W. Bush Jimmy Carter Gerald Ford le Herbert Hoover te anni Herbert Hoover hi Republican ni in kumsang khajakwa somthum pani a re-election a khan Democratic Franklin D. Roosevelt chuana le thala Franklin D. Roosevelt hi in thlan le a atling non le thungani sangkha jakwa somsari paruka in thlan puya Republican lammi Gerald Ford chuan a Trump ni na achel zui thailo boka Gerald Ford hian Jimmy Carter a hne zo lo ani Carter hi a Trump ni na atling zo lo vele boka Ronald Reagan chuan a thut thleng a chu sak vele ani kumsang kha jakwa somsari pali khan Watergate scandal wangin President Richard Nixon chu ein nuk doka Vice President nilai Gerald Ford chu President atan da ani hi Electoral College atanga thlan lo President omchun alani Democrat lammi Jimmy Carter chuan kumsang khajakwa somriat US in thlan puya Republican mi Ronald Reagan ne lovin atla a heti laya kumsomruk pakua a upa Reagan hian popular vote za a somnga point pasari in ne na achanga kumsang ni som paruka thlantlin tak kumsom sari mi Donald Trump alolan ma khan Reagan hi US president ni thei upaber ani a Joe Biden kumsom sari pasari November ni som ni sangkha jakwa somli pani apiang hi atlingani chuan US president ni thei upaber ani donani Republican Party in hunrei tak rorel na anchan nuwa kumsang khajakwa somko pani presidential election a khan George H.W. Bush chu Trump ni na president ani zui thei talo bok hein thana hian Bush hi chak turangai ani a rating a po za somriat pakua atling phak hiala ma se in thlan azawa Clinton hian popular vote za a somli pathum mu in Electoral College vote zathum somsari ani a Bush hian popular vote za somthum pasari point pathum le Electoral College vote za somruk pariat chok amu ani tuna US President Donald Trump hi a Trump ni na atling zo lo vele ani chuan kumsom ni pariat nuwa president dilai Trump ni chel thailo masaber ani ang soito angin thu atama rin thu lo vordar kan tambok si kan thu mu na media hola hi atlang puin Democrat lam ho on tu te vek an ni bok nan vote an chiar zo a atling an puan chian ma chuan oi lo tur po thiar thia ma har sa a chu wangin thu thar na jong hi chu ngai dan tok kan thiam mai a tho me he chanchin buat sai lai hian Arizona lama Biden atlinga an puang chu vote po chiar zo alani lova chuti chunga Fox News in Biden tlinga apuang ngot chu Trump lam trangten du lovin Arizona polling center an lu chila vote chiar zom thei lovin anin khar topa Joe Biden chakna vote nuai ni kha singruk le sangriatin anti niama Trump supporter ten vote chiar that vek an phuta counting center kota police nan anin machon ni in an tar lang report then khata chuan Arizona a hian vote la chiar lo nuai ruk ala oma
Donald Trump an Joe Biden aphak lo na vote singkhat le sangli chau ani a kalkhom te hian vote la chhir lo te chu an chhir chuan Trump a hian Biden a hi a phangei donin Trump a campaign te chuan an ring het le a kalkhom te hian vote chhir an ngiat ni in an tar lang bok hetiang te nuai hi ani awangin a nga lama ramtang photila thu chiang fek fok awm huna kantar lang tura ngai la thome Trump a ukil Rudy Giuliani a ang bor maya Democrat hian mi a min ngai am ni mi mola min ngaya rethiam lo rual kan ni lo atop thlengin kan beanga he election hi kan ne ang ati Rudy Giuliani an a complain chu mail-in ballot hi shication march emo Canada atang po in vote nuai khat zet a local thaya Wisconsin lama khan voter ain vote la atam tata Democrat hian chat fair lo na deuh an nei ni nge in angai thei bok heng ballot nuai khat hi postmark emo sign thlap ani empty chian anga yani tuntum US in thlan hi mizo zinga po ngai ven kan tam rualin tul ti lo fe po kanom nuala atu te po hi kan thiam om vek mai khovel ngai ven ani a mizo te po US president thlan ngai ven tu te zinga pakhat kan ni ve lek chau ti ero hretel ve tai la thome engwangin nge khovelin heti taka angai ven kan ti chuan US politician khovel economy mai ba ka khovel su khlek engkim deuh tho hi a control miawa buai pui lo thei ani lo tlatani vote share tira Biden aron sang ngal le a tling mai dona alan lai khan India ram poisa hlut na chu atla niam man der ma se Trumpa aron kang le a apa ngai le heta tang ringot po hian kan rathiam mai ome India ta na Donald Trump atlin le apoi mo na pakhat chu kan Prime Minister Modi le Trump hi in thian thatak an nia an in thian that na azara in rem na mani loka po ziak thar ani le a US le India in thian that na awangin India po in China chu kan ngam ta hle mai ani hi heti tak hian US backup na hi dong lo ila China hi kan ngam viu in arin omlo ral thuam chu nei thave viu ma ila kan economy ain san hlei lutuk indo na a ral thuam poi mo ber pakhat chu economy ani ti thu kan soi photo Biden hi chakin lo president ta se India le US hi Trump hun lai ang hian kan in thian tharang in arin omlo achan chu India mel malian ber China in dollar makta duai khat le achan ve loya tama alo tham to Biden hian India ain China hi adu sak don chiang ti hi lukaziak lukachiang ani kan rama po tham na ni mi lo kanom na party atanga kalwat siam retaining wall siam ti vel enge mo kan lo mu ve lo chuan chu min petu party chu mi in social loi in dem lo em in omma se dem ve chu soi lo an that na lai kan zonga rem lo in fakna tur kan zong ram zelani hi dollar makta duai khat le achan ve lo fang mano ei tu Biden apo hi China kai bu tu rani ti achiang sa to a India le US in kar chu soilo China le India in kar thleng hian Biden hi in rolin achan chejo ka kan tang nge yang ti hi achiang hle ani heng zong hi achu thiam chin chuan an chut loka Trump hi tling le ram se an tingoi ngoi mai ani hi ma se vote kan nei lawa kan thu ani meu lawa enge lo thleng zel don ti chu hunin ala hril zelang chu heti lai hian Biden hi US president po lo ni in lo tling po ni se adu anga a khosak thai lo na turin sinai ta Republican lamin lalna an chang lo mai te hi awan nei thak le sinai thu nei na lam chu kan soi tam to kha tuna Congress member an thlan me ka te hian Republican lam hian US rel na pahni a lalna an chan thai lo phei chuan Biden hi president po ni se president hang ani ve thei tho bok heng zong hi hunin alaron thril zelanga kan lo thlir zel don ani hetiang te nuai hi boruak omdan ani lain Joe Biden telam chuan vo in chun khan website buildbackbetter.com transition website chu andin ta der maya antum ber chu vote share rang ni ma se atulanga na tho thei ngal nan anti ani tlingzok po puan alani lo chungin Biden le Kamala Harris presidential transition website antlang sar ngal dana hian antling to anin ngai ti na ani ber to mai Joe Biden hian president ani rualin Paris agreement vo ina Trump administration ten officiala
an chu san tak chu zom le nga la tumani Trump ho tu atlin tira tanga rem lawa pai thak dan tu ringot ngai tu char tu House Speaker Nancy Pelosi chuan Speaker ni Rizal atum viau lain adin mun ader thong viau maya Democrat lam hian House a majority an nei mel lo tariau mai chuti lain an ma ni party mi Democrat tam takhian Nancy Pelosi hi an kham to le boxi Democrat lam claim te chau re-election a hian an chaka heng ho hian Nancy Pelosi hi speaker da to lo chu an thu tiam alani zui le ngal heng ho zinga hian video masa a kan tar lan to the squad republic Alexandria Ocasio-Cortez te an la tel zui le ngala speaker hi House of Representative majority vote thlan ani thina Democrat lama ama du lo tu le Republican te an tran rol chuan Pelosi chuan ani na achan mel ta hle ani Oregon a chuan rui hlo ti le zuartan zalen na call alo eng ve mek boka hard drugs anti heroin le methamphetamine te mi kuta an man ani chuan decriminalize remna nep tak an mangtran der to a thu buai siam sakemo zela khung ain US dollar za choyamo anei tu in ain tiama addiction recovery center a kal ngei tura a in tiam thei chuan dan achunga an lek ko don lo he dana wang hian social media lama mi pui thin rim thu le la atam le ani election chung khan US state panga a kanja phal raina tur proposed state law voter ten an vote bel le ta a South Dakota Montana Mississippi Arizona le Portland state ten he dan hi an vote tinga kumsam ni pakhat tling to phat chuan ma ni juk tur ak reng thei to dona he dan social tu chu man thei na dan ala om don zuyani mi ta na nok saka oma boina siam po zela tang lovin dollar za faina zalen thei ani ang vote thak pa a he dan vote na tur ballot box hi election ballot box hi ra om vereng ani Portland a phei chuan ma ni do stock small amount cocaine heroin le methamphetamine kol na dan state law proposal an pastel bokani